amakuru tuyahereye i Kigali mu Rwanda hateraniye inama y'iminsi 3 hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bararebera hamwe ingamba bakoresha mu guhashya imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo yakunze kuyogoza icyo gihugu. Mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa araduha inkuru irambuye. Muri iyi nama impande z'ibihugu byombi ziremeranya bidasubirwaho ko ari ngombwa guhuza ingufu mu kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itsinda rya Turutsi Kongo riri i Kigali mu Rwanda riravuga ko mu bihe bitandukanye byageragejwe ariko rikananirana. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barabarura imitwe yitwaje intwaro isaga 100 kandi ikomeje kugira ingaruka mbi kuri Kongo n'abaturanyi. Aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, iy'Amajyepfo na Maniema n'ahandi. Ibihugu byombi bikavuga ko ari ngombwa ko no kurandura imitwe yitwaje intwaro hazitabazwa ubukangurambaga bwegera abaturage. Aho bizananirana mu buryo bw'ibiganiro bavuga ko hazitabazwa intwaro. Aha muri iyi mitwe uvugwa cyane ni uwa FDLR ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu cyumweru gishize nibwo humvikanye inkuru y'urupfu rwa Lieutenant General Sylvestre Mudacumura wari ukuriye uyu mutwe ubarizwamo benshi mu bahoze ari ingabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa President Juvenal Habyarimana. N'urupfu Rwanda ruheraho ruburira n'abasigaye muri uwo mutwe. Madame Serafine Mukantabana akuriye komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Abazashaka kugira umutwe ukomeye bazaraswa. Ntabwo ari njye uzabarasa, ntabwo ari wowe uzabarasa, ababyigiye babimenyereye babizobereyemo barabizi. Kandi ngira ngo bari abantu bagomba kumva yuko byose bishoboka. Nta wari uzi ko Mudacumura yafatwa agapfa kuriya. Ibyo rero niba umuntu uri mu mashyamba abireba akabona Mudacumura nakwita nk'ikibaoba cyabo yaguye, none se niba icyo giti mwari mwegamyeho cyaguye wowe urumva usigaye hehe? Madame Mukantabana akavuga ko urupfu rwa General Mudacumura rwateye ingufu ubutegetsi bw'u Rwanda. Twebwe icyo twabonye nuko kuba umuntu nk'uriya yapfa byaduhaye ingufu. Ibyo twahoraga tubwira bari abarwanyi tubabwira tuti nyamuneka ni mutahe inzira z'ikigendwa, nyamuneka ntabwo abantu bazakomeza kubarebera gutyo. Ikindi byatweretse yuko nyine amayeri y'umwanzi nubwo yaba menshi dufite n'abandi bazi kuyabona. Icyakora ku ruhande rwa Kongo bashaka gufatanya n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu kurandura imitwe yitwaje intwaro bo haracyari impungenge nubwo General Mudacumura yishwe kuko n'ubundi FDLR kiriho. Bwana Clovis Munire akuriye itsinda ry'abanyekongo bari mu Rwanda n'umuhuzabikorwa wa komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe no kwambura intwaro abarwanyi muri Kongo. Aujourd'hui qu'il est décédé, nous on croit maintenant que les choses vont avancer. Akagira ati ubu kuba yarapfuye twe twibwira ko ari ibintu bigiye kugenda vuba vuba. Nge ndishimye cyane ariko ndatera ishyaka abategetsi ba Kongo n'u Rwanda mu kongera ingufu. Mudacumura yarapfuye ariko nibwira ko buriya hagiye gushyirwaho undi umusimbura. Nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga haracyari ikibazo, ni ngombwa kongera ingufu bakarandura FDLR. Bwana Munire akavuga ko umugambi wo kurandura Burundi imitwe yitwara gisirikare muri Kongo bitakorwa n'uruhande rumwe. Comme vous le savez, la situation qui se passe chez nous au Congo, ça a de l'impact négatif aussi au Rwanda. Aragira ati nk'uko mubizi ibibaye iwacu muri Kongo bigira ingaruka mbi na hano mu Rwanda. Ni kuri iyo mpamvu mutubona hano mu Rwanda twe tumaze gusuzuma uko bimeze twanzuye ko tudashobora kurandura neza imitwe yitwaje intwaro tutitabaje abaturanyi. Rero twaje kongera guhamagarira komisiyo y'u Rwanda tubabwira tuti oya tugomba gushyira hamwe tugashyiraho gahunda ihuza ibihugu byombi kugira ngo tubashe gukemurira ikibazo hamwe, kubera ko twe tuzi ko u Rwanda ruri imbere muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare imaze hafi imyaka 21. Ni myinshi kandi iwacu nta kintu turiho. Ariko nubwo muturi imbere ku rundi ruhande hari imitwe yitwaje intwaro itera inkunga cyane FDLR, muzahorana ibibazo. Qui protège surtout les FDLR. En tout cas, vous aurez toujours des problèmes, vous aurez toujours des menaces. Komisiyo yo kurandura imitwe yitwaje intwaro muri Kongo imaze amezi 5 ishyizweho ku butegetsi bushya bwa President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ubwo akigera ku butegetsi yavuze ko nibina ngombwa hazitabazwa amahanga mu kurandura iyi mitwe. Mu kwezi kwa 7 mwaka wa 2019 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yemeje ko igihe cyose Kongo yakitabaza u Rwanda rwiteguye gutanga uwo musanzu. Icyakora
abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame bakavuga ko kujya gutanga umusanzu muri Kongo haba hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma nko kujya gusahura ubukungu bw'iki gihugu. U Rwanda rubarura basaga 12,000 bamaze gutahukanwa mu gihugu barabarwanyi mu mutwe wa FDLR muri Kongo. Kugeza ubu kandi ntihazwi umubare wa nyawo wabari mu mutwe wa FDLR ndetse nabo mu yindi mitwe, ariko umuryango w'abibumbye ubarura bari hagati ya 500 na 600 bari muri FDLR. Kugeza ubu kandi hari uburyo bw'inzira z'ibiganiro mu kurandura iyi mitwe bigoye kwemeza ko byazatanga umusaruro nyuma y'ubundi buryo bwagiye bugeragezwa bukananirana. Ntiharamenyekana igihe ntarengwa hazitabazwa ingufu za gisirikare igihe abasabwa kuva mu mitwe byaba babyanze. Kongo, igihugu kizwi nk'isoko y'ubukungu bw'amabuye y'agaciro n'ubundi, ariko ni nabwo bukomeje gushyirwa ku mpapuro z'imbere mu kuba nyirabayazana w'umurundo w'ibibazo by'urudaca kuri iki gihugu, kuko hakunze kumvikana isibaniro ry'iyo mitwe isahura Kongo. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.